Pulawa sini kai jono belai kan hambai maro o jorakan cuma romani bagai dai bah hambai maro sini media sekarang orang hai sobatnya sini sangsat sini koran dai apa kopi media rokno takurno rokno belai kan hambai maro sekarang sini semua rokno norok lebih awai mu hanya ni semua ni kai hanya 2, 3, 4 Desember tangni salmari saltampai salmari salmari wo saltambo boy sini mulung Baptist Pastoral Circle SNB division mai susaza hil jisuku hekaba 19 times Christmas bani songsanan bagai sentui tu program sini mulung Baptist Pastoral Circle sini organizer of Tongo, sini Murai, sini Prophet Dikon Ranjit Deborma, Presiden Circle yang Tongo sini Dikon Hebon Abel Koloy, Vice President, yang sini Mr. Ranjit Deborma, Guest Secretary, sini Tabu Circle. Jika tabu yang sini operator Tongo yo, yang naruto asujak Mr. Sosin Deborma, Dikon Sosin Deborma. Oke, sini sarkan lekisya. Gap tike sini organizer sini komite songjar. Gai tabuk abani saltang romoi cengmal jagawo puilawo siangai repanyai ribbon tai sati musengma baike khologai repanyai ka sini division ni general secretary Reverend Ramto Asanga Darlo bo abani klo sati musengma baike siang ini sudah bersedia sinaro guest speaker tongbayo abro ke sini Reverend Kishore Kumar Deborma AGS General Secretary Division bo paisopanya lagi sampai sini Southern Association ni Executive Secretary Reverend Ranjit Deborma bo baniko ini kaito di pogrok sampai Halbron Bromono Sarikni Saitan Ismi Hotel Noitawa Ara cultural hake variety shows Rajaknai zigzag program Masamu Samu program Dong Sunatako Rajaknai Paham Daga Mibis Bijan Tabo Jehetu Bania Babo Ajaga Pailai Mu Palai Mu Abo Tong Nayo Abo Nanti Sejetu program Rajak Maba Sing Stall Rock Sing Abo Sanam Sinai Galai Limited untuk kita lainnya nelayan, ajago di zoom kalau jaga tonai sudah bersemi jamu, dari curi malam, kamu stationery stall buat kalau banyak. Ya tapi stall galai limited umani bagai, orang nak koboknya ni musuh jadi banyak merokno, stall ni bagai form renai hanya 10 tarik November इसमें से फॉर्म रखा नहीं क्या फॉर्म 25 तारीख नवंबर चला अब तोलाई स्टॉल बुकिंग करने नहीं पागे सिंह बानिया में रखना orang media sini bobo अब फॉर्म कलेक्ट करने नहीं पागे sini aku minimum kasih fee तो 50 taka आज 50 taka orang cuma orang ikan lainnya foto por pinangai ke sebagai address book kasih dokumen por sabik itu oke sudah apa semia Cina program saltamo sini tabuk jehitu beram punya covid by kobol jak tomaba covid ni joto guideline ma diwinyo program no sini kanai abun bagi dorok media rok bisa tu abun ko joto mania ngai tai pai ngai apa ni au kanyero pro mas hand sanitizer tai abun ko joto tabu apa ni kote kaisa ni ko narga ni sarkel ni presiden bukan saya bela ke hambai sini kai tono tai sini media rong no hambai do mela ngai 2-3 साल Desember ni 2021 am melago o am sani borok
jotono phaibai dong tamni bukangkai hungpui ground noklao khlaijaknai ka amelani bisingtike Yesu Kristoni bapama kaham birjaknani bagai amela songsajago tai kaisa angkakai tapungni ojora hamyawo borok bemuk hamya bai sengsar genanggai borok thei chongbayo haibano obono sana musungo tamke abem hamya rok khote sing kati tongnani bagaino sing a Yesu Kristoni bapama kaham aboni bagai sing a melano songsarnani bagai sing thangui dong engka a melani bisingtike kaisa tai kaisa hamjaglai gethalai dongmanani bagai sing a prosar Yesu Kristoni a bapama kaham prosar no sing kalinyani hneyo obo mela songsarjago hambai tabo sarnelni secretary Mr. Ronjit Verma sa hambai ruo pullano sini kaito no ini hamjakma khairokmani bising tini ojora kaham manka bises kai sing 19 Christmas break banik kumul circle by organize klajak taklai beke 19 bar Christmas banik khanya ni thangai jongo a mela banik ni ngi norokno media rokno tai joto lugu rokno joto boro rokno sini circle ni Kristoni mungbai hamjakma sibai yakparo ang bisekai sanani musungmani hingga banik juga abo varieties doroner aro samung tongo sing sini konven ani bisiti kenaka aro business tongnai entertainment samung ro tongnai aboni sate kaitoni je kokthai borok nangai tongmani je kokthai mathangjakmani bagi nangmani apokthai ro bosong sini guest speaker ro bisingti kananai tabo ang jotoni thanio media ni bisingti kobokna musungmo khai jate a 2-3-4 December Christmas mani niya salo peaceful yungthung kesang thung sing jotono discipline wise a banigo painai phalnai organizer sing joto ro tongnai ro sing khansa khlai khabaksa khlai displacini main object amo Kristoni mukhangno singrenani Kristoni kopthaino sing focus khainani borok ni thanigo a samungo sing jeya pisemoni abotebo kotor khlai nukjak thango Christmas period abone sing organizer hisabe sing naimani abona koyo jotona jagao khaibedi kha khansa khlai focus khlai sing puskango o panikno sarana bagi jotono sing je sing samortho tongsa sing aro yagrlaino hamjak laima bisingti khansa kaya saruklai bisingti tai gobang kok saya hanya he pai jago oikinai a panik ni dorowo sing jotono peacefully naraknani bagi sing jotono saijuk laino surima bisingti ang koinai media ni bisingti joto surinai rokno o 2-3-4 sini kumulung circle by organize kajak o banik ni bagai jotono kaito ni thaniwo surinai ni bagai asungthung hanya hai koine sini konven ano puskang utam sini program tong abona details bo sanani bagai sini puskang war kem tongo stage tamani tongo abor mo post ni bagai acha kai banik to alai hambai hai banik to chin yago ko rangkri ba banik ni je bania thne rok ni yang pi stone snamai re nai ba am bagi minimum kaisa charge tongo kaisa 10-12 square foot 10 by 12 square foot ni bagai garments je poro guri khamai poro bagai minimum kaisa sal ni bagai rate rakha abo 1400 taka tai kaisa angkai jamung halai rok tamu varieties Chinese jamung chini jabrok jamung abo hai rok halai restaurant hai rok tombai ba development hasil jamung go yapti halai rok bagi ko 10 by 12 size ni square feet to porno bo 1400 taka ni sirat na kama dake se tongo hanya awan rok smi halai kisimi se nai rok tongo abo rok mi bagai che stall rate 10-10
10 by 10 square feet जों borokni bagui 1200 taka gana hajakai. Kita kisah tonggo C category ni abo hingke suri malarok tai others hai fruits rok khalnai rok ni bagui abo bo size amahnai 10 ke borokni bagui ke hajar kaisa जों ebo ya samung kalnani bagui sing serta tik naga samung rok sing khalnai nango biskang 19 December ni simi sungoro chung work camp rok 19 November ni simi work camp rok chung nainai school ni simi tanai nor fishing to kono chimi area ni motha bunu circle je fishing je chance tongo motha ni tongo 19 tarik November ni simi joto sambo start kai apa pani paya sagjora chimi area ni joto chance ni motha rokno taku rokno okra sakra rokno komo jai ke singapore peacefully ବ୍ୟବସ୍ଥା no naithok ka ai manna ni bane surima baike sobana ni